Apa dia suah gitu? Apa dia suah kau? Iki rambutnya ulung. Rambut serap nih. Ayang. Kene begedean ng bayu. Dia mana? Jokraknya. Asong body nas tu di Prabon atu nah kita ada sukro tu Bagus loh. bagus Bandingkan ngajak celeng. bagus kan gamang Aja nih. Udah ya ada dwagung kene tumuh budi orang celeng boyo. lo kia tu Budi orang gajah tidong. lo kijau Lali aja. kijau lancaran kijau melancaran Jos dia ke Semawang airnya. Hijau melajaran. Ini sekitar jero tuan jo. Jero hijau. Jero jog. Tuh. Dia ke nganten iki tuh. Hah? Dia nganten. jangan ada nganten tanggal 1 niki Ya tanggal 31. Ada surat-surat. Iya, Bu. Bukan undang. Maco bisa jo tulis sing nama. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Apel teman dari Duagung di jero na lekateng bo. Mbot tawang keto. Dodo nyampe Duagung. Tapi tiang tadi parakan tiang sing dari Duagung. Benar. Kadang tuh kuren tuh sing ada misan aja umah tiang. Wih, apa? Merajaan tuh memisan aja sangat ya. Hap! nganin kan ngomong Nyen ngurit itu. Bayu gede nah. Ijo merajaan itu nak agung memisahnya sangat ye. Bas ponga juari. Nake matuhong Jati. matu merajaan gelah. Nge Memisan ora. aja sangat yo. Dan ada unuk. dan nak kenten. Kenten kengken. Papan dia ngatur orang ayah ngai Bener, merajaan tuwe. Mana memisan merajanin ya aja sangah apal. Jodoh nuk. Dijado unuk. Dengah anak malu petau kan. Jadi dia orang betul dia. Papan dia dah ngatur orang ayah ngai merajaan Bener, tuwe. papan apal ngai merajaan ya mekejang. Sisan-sisan ini ko anggo ngai sanggah tiange. Niko boten misan niko. Sisane Bisa lakar itu berajaan itu cai nyuang. Anggo disanggah jangan kan memisan Misan tadi toh. lakar nih. yang Oh. keto orang apal dadi sing ada surat-surat mbok taro yang gurun ya memisan aja. Apa taro yang gurun apal. Tadi ada hubungan kentan. Bener yang guru dan bisa ngai surat. Jak lapor enggak swarga nori kamu. Bang pecat apa taro yang gurun yo. Aco deh memisan. Weh, Nebenan ke kawin. Tanggal 1 di tiang. yang 31 Nyen mau juang nih. alit tadi hari. Saya nak metakon benar-benar. Sekan. Serius gitu. Itu tunang tiang. Nih, Kali tadi hari penyanyi itu masih. nih. Padahal kalau alit adi hari. Ya nyuang kan. Jang, Kengken sini. Kengken. Ragat. Bener. Kengken ngadong prabot nih. Nak udan. Cang bosekan mulai dari paranormal cang utat itu jatuh karmar cang mulo. Cang sudah dipasang aja totonong. Kali di hari. Bosekannya. Bosekannya. Bosekannya kengken nih. Dari tawangnya. Butawangnya bosekan kalau nggak usah undang. Nah kang ngantai tanggal 1. Nyen ngurin nih. Baliani. Balik. Nih ngomong apal ngurin. Ini nak bawa ajak yang keliling milah mana aja. Keliling, Ande yang dan
sampai tiang endohoi milah wah. Tuh, Udah akhirnya kan di buka umane, petaro jago tiang ke bapane. Yo antam tiang pendo yo bangun tiang entan tiang landas gitu. Wah, ngipi ada aneh kau. Aduh, Ngipi boh. Artinya kan yakin bayonya ya tiang. sing dadi yang ngurusin ban ngipi surat-suratnya pangejek mekejang ban surat ngipi daden. Men ieu kengken. Berarti yang man mau banu mengalian secara normalnya pangat jatuh karman canggih pangalut adi-ari yuk gitu. Tawang bapane, tawang. Ngin. Alit. Ing. Nyom sing tawang. Jangan gua menikmati dalam mimpi, Bang. Hujan nak sing oren kan ken baliane. Gopan sing tawang cang. Bingung jalan mau gelam ngurusin kene. Kene aja drog yo acarane kene. Terus. Oh, Nggih, bagian napiang. gitu. Jang sing kawin no. Dan nggak tunangan. Aduh, Sar. Ini bosan kalau tugas pokok era gak ngiring ide. Sayembara pengidang menang pengman rabi. Oh. Jadi raga ngidong ngantian kan harus kita mendahului. Kalah bos raga ini. Bu nomor kuda kadan mana Kalah mau sewa maro. nomor pitu mana no. Tuh. Makanya nangkel nangis mungkin. Iya ki. Di ajen tuh. Bosingnya bo anu botage nomor 1. Oleh yang di sini. Kengken lagi. Ngai panggung ne pelih bano. Kengken. Pasti bubuh sungsum melakar ketan lakarne. Bangun niki. Oh nyang belek. Oh. Cokor tuh belek. Cokor tuh belek kau. Sendiri nak itu. Lah nawar. Lakarne belek ne. Oh. Main nangkel. Jen mantun gelah Cening bagus. Asapun niki. Pas gedean Bayu mirip dino. Nyungkiling kan. Jen mantun gelah ini. Mangke lumun. Mangen itu boleh matur. Kengken Cening bagus. Aduh, Cening bagus. Haji senang memohon dipuri man. Men mantun. Men kengken mantun. Saya mbaro nomor 7 boleh. Dong kalah ini. Kaon. Tumben bumi angin ribut deh. Kalah. Tuh, nyen ngalah ya. Kalah kayo Naji. Prabu Kowe silang jano. Aneh jeneng anu tuh. Oh. Kerondong. Sar. Ya. Pal. Ningel. Oyong nih. Ningelah tanggung jawab ini sing panak gelah sing Ki jak dua. Kemudian pilih dia. Mudah bisa kalah. Pas kencat itu, dia mau kendang kemudian balik. Itu mau kendang Inggris kencat. Inggris. Tadi Bangkalah. Cening megeneng Inggris. Tadi mengeneng Inggris tano, mengeneng Barat agak. Terus jadi ingin kau bertanggung jawab nih. Lawan cai jak dua. Kau panjat. Nibang gelah cai jak dua. Aku dolion pipes kali ringgit. dan kena bentiang hitung kan di. Mencening banglah pipes masih 12 ringgit. No. Api sampun apal jak kansal. Nyuang mesetan bisa ngedek ketuaan. Sayang pes panak gelah itu bangci. Bidan. Gas ne. Oh, awet dan jano. Saya mantan. Ulo tuh dia. Aku nah. Tapi aku jatuh-jatuh nyemak. Saya nyemak. Dan PC. saya nggak tahu. Apa ada? Apa sih kata? Ada kita tuh sen. Dan ada pun nyemak lanyang marah. Ada. Yang kene untuk cicak dadua.
suwak Ci mulai jani. Kentan nang lampun. Mulai Ci. Gelah bakar ngeliang panak gelah nih. Ayat kuranan. Isi. Mulai. Mulai aduh. Mulai. Jani aji ngaliang. Jok man. Yentan boleh tan lah kayon aji nih. Jok lak sajan. Lan jani cening aja aji. Eh. Mai jalan-jalan. Paluh Cokor Dewo menawi da Paluh Cokor Dewo sampun surat langkung. Rasa sing sireban gelalakar ulah turang mati. Apa gue? Duh na dading sepu kekene otang kelami. Sapu napi ratu langkung. Ratu langkung istri. Napi menantuk didiang newek raris ngiring angangan Paluh Cokor Dewo iring sam alon-alon lanturang pemarkan Paluh Cokor Dewo Ratu Langkung sing sida gelalakar memargi bibi ingin diolas keladi Ratu Langkung da bibi ngutang keladi nih bibi aduh menawi kewenkan ponok iring sami kemesanakan bibi sing idang kelama jalan bibi Ratu Langkung istri sapu likir yang margi-margi nih jono. Nah mau pergi sakit badan. Bibi, tulungin keladi. Tulungin tiang jero, tulungin tiang. Makin mangai tiang ning ragoni. Punapi ada di tiang mau kau kan kiragon. Tiang penyeruan. Mongkek keadaan tiangnya. Men rago. Tiang gangsar ongkek. Mongkek nang da jahit. Oh gangsar beli cek itu beli oh dadi. Nih ide dua istri. Aduh ratu. Kene tulungan tiang jahit. Nah lo. Bibi sakit bibi. Sing medaya Ci. Dong lah simpenan Cine. Simpen apa nih? Tuh. Jana beleng Ci. Bila jana beleng kan sekenah pancai. Kingkin lah di cing modayo kingkin cang. Dia mesra aja cicing lah nih. Lah apa Anu. Nyen beli gangsar nyaman dia ada murid TK main barang. Diapel dia lah nyamu Oh beli apel. Wipel. Hah? Cisi ngencah sang kemo. Hah? Harus cang nyelegat may dapat cang ada mau pisan. Oh nih waduk. Waduk nih nak usung-usungkan nang ingat. Lalu ke bapun. Aduh. Sing ada dini. Marawalin jam 1 ngoyong di desa lantas kengken taruh serak terus memunyi abesik ngajak soma kalau belih pengali kuranan bos jegek pengali kuranan karanonya keken soma sing adolen boni ragong lah kalau cemburu Dewa Ratu cemburu Kijo sing dadi kali. Samangan kaleno, Kijo. Song ayo teko.
Ampun yang colak-colek. Bang sakit gede kurang dia cemburu bangko. Do colak-colek. Ayo nak muani nyolek. Amun nak lo tepuk ke geng somah diajak perjani cerai sing adikku dia. Pengkong saragone. Colak-colek. Ngene. Nak muani. Aduh hanya-hanya lakon ini. Ya. Aduh. Mara di mana caplok ke cungu. Mana di mana sih mulut cungu caplok yang beli apa, Mbak? Yang cungu kan terus cungu. Ngelek-lek cungu cacade ang unyi nyaplok. Beh gaya nih. Beh. Lah, dah ketal bawa jalan. Nah, ngudiang beli gerenyat-gerenyat gitu. Gadak basah tungkat ganggot ngamplok tas doang. Ini marah nak dua sing nawang zaman modern. Nang majalah ni ben po. Nang majalah. Melet beli nawang pejalan tiangan. Oh, pangsal. Nah. Aduh. Beli. Welo lo. Diolasi cona. Di marga no majalan keto. Apa artin pejalan itu? Apa yang cara beli? Dok itu majalan sing adolen buang pejalan itu. Weh, to sing nak beli dogen ngendahang ne buka gitu. Jani zaman super reformasi. Kan ke pejalan tiangnya harus direnovasi beli. Oh, telak-telak pejalan ini. Ah. Oh, tolong. Genggen. Nengke gengke tolong. Nang tiang bertakon kan beli. Apa takonannya? Yen mata apa gunane beli? Ningalin. Ningalin. Bener. Yen bunguk. Sing adolen ngelaos apang lemah lembut. Yen limo apa gunane? Angon nyemak sing adolen. Man yen bangkiang apa? Yen bangkiang apa saben terus angon kene. Nah, tuh saya sejaban yang kene bangkiang tiang gunane. Beh. Yen bangelah kurenan deman mepayas beli nguel. Jangan sing suka naunannya kene pengangon kana ketletekan nyak mais caranya atengo telah tegal angon meliang pengangon. Ni madam jelema lengah. Jangan cemburu kene dijaninya cinta. Hah? Dong beli cenidru kan tiang. Jangan cemburu. Pan tiang mepayas say-say ne ke kene. Oh, mudiang ngepayas tuh ke nyen bang pepayasan. Somah po sasai tawang. Hai Kengken. Jangan beli selalu menuduh dia yang bukan-bukan. Menkenangi Kengken, kalau mengelak diri. Mara beli dadi muanio, mara beli setatet di doran. Sesai ngalahang nak luh dogen mara betana sai kajak-jak beli. Ne malu nah. Menkenangi Kengken, balak gerimutan pasang kami. Canda aja itu, Kengken payu. Benar beli. Benar, Kengken dogen cang payu. Diatur mesiat, diatur cerai cantik Kengken. Jangan ajak. Oke, jangan Kengken. Kengken, jangan ikut jangan Kengken. Ben manis. Ayo ke kene ngaji, dogen kekotokan boy. Agat bejang nampadang tuan-tuan beli ya. Yen sing kelenges colek kan beli jang odu kapan jangan tot mai. Suluen naik gogo di banyu berak ngelakuran aja yang ngelolek kene ya. Dong Buddha mira matan jangan pidan beli. Malasan pengklupeng bacang ubaran beli. Radu, mone bagus jangan masak nyisengnya. Mone suga jangan masak cisengnya. Tegareng bekat dinit lo kotakan benak undak aja yang ujang. Ujang janganlah somah kene. Betawang somah jang kene jang ngalih jang man. Bik ngalih. Alih diolatna. Kadang muani-muani kan bisa-bisa gitu. Bik. Nya bicara pepatah orang. Pepatah Kengken. Bik. Meli poheni di bitro. Meli kacang di pupuan. Bik. Bawang beli. Kengken pepatah nyina totonan meli poheni di bitro, meli kacang di pupuan. Artinya Kengken tuh.
Meli poene di bitre, meli kacang di pupuan, laki-laki suka memitre, perempuan suka cari pacar. Bah. Engken, pangkengken. Nah, ngalih po pacar, cang sing kengken, ben mani cang kang ngalih pacar, penyanyi alicang. Oh, penyanyi bobab sana, kumese malu kurese nengke ya, ngalih penyanyi lekotokan bo. Lek-lek yang nyaing bidang, goyang pinggul jalan kalih. Goyang pinggul nih kengkenang tegarang malu pang tepok aja goyang pinggul. Donyi ngomong. Jani itu kengkene. Oh, tunian mekirimai kan celanaan cabelus nih. Mabok. Cang orang ngelos beli nama saya ketlon sing mesti celana mau bawa nawang ada cang beli. Malah takonin canggih, kemudian celanaan calus nih malah ketang beli kengken poleng celana. Oh, beli men kok ketang. Agam nih ngomong. Masa laki-laki men? Oh, men itu. Men engken? Men ceret jam. Beli. Asakan-sakan beli kedak nih. Kemudian ngedak. Beli. Dodo sangat-sangat pesan iraga nak mekuran ada nih. Cara jon ajak cedok keren cedok beli pasti ku kapan mau ketok beli. Nih Cang Sud mi agang teko nak nyebak. Nak lo nih belang. Belang. Ini benih laki-laki bobab nih. Bajingan kok jadi laki-laki. Nih jaksanom. Pantes boy. Cuma nelek. Cuma ngaku sing idang, sing mampu ngudiang cilekotokan boy. Dipisaga. Semerake cong-cong boy. Nah sakit beleng nih. Sakit beleng sing idang naneng kudiang boleh. Bapak dia yo sing kedua nyap ngeremokin po. Sakitnya dan malu unokan po. Nyeneng lah belengan ini. Nyeneng lah belengan ini. Nanda mau bertakon. Wah. Ye. Ini bapak suhu nih. Ye. Bapak sing nyak tangap. Sing nyak tangap antem kan ngajina. Nak nyakit. Nenek, ye amplop bagat-bagat. Jauh tanam cito, Sar. Hah? Dijauh. Ada nih. Buat tanam, Cang. Dijauh. Di sangah. Hah? Ada di sangat nanam. Itu nah dia balen. Dijauh. Bale di samping bale tanam. Ben gagah jadi. Benar sing tadi. Aduh nyajang. Tengah. Seladi di sangah nanam gitu. Seladi namanya kena. Lihat meme nanam kan. Aduh, mone undok kejepian macano, meme. Meme sing macano to igangsar nak paling ngawa, ba meme bang ngencane totonan bu. Cak kaden mesing kita macano. Enak dori-dori. Kengkene apa kengkene? Ijo tanam tuh, ijo. Apa Arin-arin ijo tanam. Ye, adi tanro adi bapo. Suwa digangsar nanam. Nanam hari-hari. Orang yang ngise dah. Nenek tunu nih. Udah dong reku. Buat tanam, Cang. Buat tanam. Buat di samping pohon. Itu dua gitu. Balen nalu na, balen nalu. Apa? Lo apa mau ni? Nah. Melah anaknya ngebet kan mak ble. Weh, adi jung. Bici tabiau.
Nak lanang katene lanang. Cowok. Abio. Nah, Mimi malu bang mani deh. Konyo ya nak wani nek misi tabio. Ada misi tabio, ada Ibu- misi cobek. Ibone kena. Enak. Makan sisi ibun juga. Ba masih ram ibone. Coba. Riku dia nak konang ketu. Aduh ya namanya bagus nih saja nih. Sajome aduh bagus. Bi nyelengi matane. Pengaksian nih enak sing. Bilaran nyana. Penyengat Oh nih. gitu. Inang-inang dek, inang-inang. Bisa ngumpul me. Janeng putri ayu ngijang ceneng ajuma. Duak memang gendeng. Saja, tuh sing ceneng putri ayu gendeng nak lolo Ini nak lanang itu tuh. Apa ya nek cocon? Aduh. Nek. Sar, temu sar. Sasaden. Ya jangan Meme masih gitu. Sasaden. Tunggu dia nak nyolong gitu. Babo Joko. Sing jangan sadeng wareh hidot wagong. Sasadeng me. Aduh sar. Oh. Somah nih somah. Banyak pedaduanan kanggo jebet ya. Bele jang. Di senang unuk. Masa dia bapak nih gitu. Nasi. Tadi dia bapaknya itu. Nah. Yang sing ada bapak. Dadi. Aduh ya namun ading gisiang dogan biune gitu aturin nah. Meme mau gendeng putri ceneng ayu. Bisa beli kayak Aduh. Bibi Anung. Oh gitu. Banyak lagu zaman jani tuwut nih zaman jani gede. Bibi anu Lamun payu luas manyus teka kahantak ke biyo suya kono suwi. Adeng nak enggak kesiap Nah, Bibi anu lamun payu luas manyus. Antange tekakan. Oh. Maning. Ini jaga mah, kopi. Weh. Nyoba. Ini dah dua agung. Nyoba biu blab. Pep yo mau blab. Kebus. Kacing ama. Cok nyoba, jangan apa sing. Tadi gitu. Aturan nih dah. Bibi Anung lamun payu luas manyus. Ada, celap non. Lah. Saya bawa kopi suangcang masuk ya. Biu black non. Kalau aja gede biu cenik lo. Iya nyawa emang. Bibi Anung lamun payu luas manyus. Anteng. Yen gelap non. Aduh. Ket ajas nang. Ye, tuh buang atau di dari bagong alit. Angwang lat nih bang. Ye, sing dadi. Nanti naik jeni. Sing dadi. Ah, cikep ya. Beli kang. Nah, beli gangsar. Bibi anu lamun payu luas manyus. Kuno tuh. Gedeng zaman wis 84. Kuno. Mana kengken pang modern. Pangan modern pang zaman jani tuwut ratu zaman wis bolong ratu. Yon. Mana gendengannya modern kengken. Maeng saja. Sambelang beli pang. Oh, indang pasti nangis nak. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, sama mama mabok. Mari makan sate api. Gendengan apa dengan gitu? Sehat, kuat, Apa be? rajinlah belajar, sehat dan kuat. Aku anak Indonesia. Beli ngitungan di Cara nyabatang lo bongkar. Encah ngo, panas encah nih. Teng kejok sih jang. Entuk. Sar. Aku anak Indonesia. Sehat dan Aduh. Nawang doge gendengan. Angkat sing nangis nak yalit. Meme. Sebang dogan ke gitu. Siram lu meme. Alah, lo penyabab jadi. Biasa san Sudah dia muncul. aja.
Mei. Lawan ya lho, Rin. Kawan murid. Mei, Lan, ono. hijau. Man kayak ngales lah. Ngaja dhuwur, Bang Biu dado kemune gede. Beli kan. Aduh, bagus nih denake alit to. Ih, tut. Yen prorai itu nih nyen juang. Ajene. Kawang ajene. Nyen kade. Oh, enggak aja perkembangannya. Oh, ajen Biu aja. Ajen cing mah Biu do dhuwur. Nih, mongke kerang Bang Biu sing nyakleh. Sing ngaleh-ngalehan oh. Ibu rawat tuh. Sar. Wow. Yen jang noleh na alit tuh. Ya, bingung jang. Anak-anak Bingung bingung. beli. Coba aja letak. Bo. Prarain jak persis cara jang do. Sombong saja apa nih? Sing yang masulo di Banyu Berak kang masulo Iya, nah. pidan cak ceni nak kene boh. Nyen orang keto. Iya, salah ban ngesop karbet pidan kene rabi. Mone goban besah. Iya. Yen proraine persis ramuan ini yen carman itu aksi toli Oh. carmane Cara nyen beli. kulit cang Kadang gitu. Kulit alung. Yang diamone saja bagus sih Dewo. Nyen menoren ibu ngajumak sejawaning mulai ibu. Nah ibu ngelahi Dewo, sing ada sing man itu masa kayu nih. Dong de ngambul. Sar. man siapa Pidan ya sing jani ulah-ulah ha. Wih. Abot kaulah. Dan ulah kenten pengengal lur kenten. Kan kita bantu. Manis je paman. Yang lu manis. Makanya ben kok. nyak sing aku jelek Kiwala pengidian ibu marap kapining rangkani dewa. Donengi dewa nyangsan dur. Sing dari dewa nakal. Sing dari noten nak cerik-cerik ni nakal nih. ane sedang pelajarin mungkin masosolahan punika pelajarin mungkin tengen Megending, begening ngigal. Men nyen atur nguroke nigal beli bisa nigal beli. Ih, yo guru tari Oh, izin tawang saja bisa nigal. Ye, tari kebiar duduk panji seberang nyin ngajin. Oh, beli ngajen tuh. Sap. Buktikan, survei membuktikan. Iya, Coba ken-ken. ipun di taman tetap latih ngidoi. Jadi bisa ngigal baris dan lain sebagainya. Buktian kok. Nang tegarangnya dengan Neurin saja cipi kepisah itu, nih dewa ini. Neurin cipi itu agamnya kayaknya apa? Kan ampun eling. Puneling. Puneling. Nyeledet pangklunge. Nyeledet kene malu kiri. Kan tengah, Kanan. ke kanan. Yen ada nak bajang kenyir. Nih, do Yan. atur ngene keto-keto nalek. Perlu nih. Seniman harus menunjukkan senyum yang manis. Nah, iya, Nyebang pergino kata nyen menak. Yen to cocok mula. Harus senyum. Yang ada idadong ngemu makung ngedesem. Cepat alihkan pandangan. Tak asal dadong itu pak. Tuh, yang diseledet. Diseledet. Oh, yang di tangan. Yang di tangan. Nah, gini kan angkat tangan kiri malu. Oh, tangan. Tangan kanan pang pegah medek tangan kiri. Angkat batis kanan. Kanan. Angkat batis kiri, gelebok boh. Do cepok kok ngangkat. Iya, mau genti. Tuh kayaknya agama. Coba agam. Agam. Iya. Nah, benar. Melana nasi. Akur bae. Nasi. Ini tadi guru di dinyin.
Nyen jadi guru. Ci tidak boleh ikut campur. Cak sing nepuk cak perorain itu sing tepuk cak wong luwung. Nyen jadi guru di nyen. Kita memberikan yang terbaik pada anak dari kecil. Pangda bos pelih salah didik oleh jenek benan gede apa sih keruan tak? Oke, benar. Sedini mungkin tanamkan yang positif gitu. Ya, ulang lagi. Jangan dengar gangsar itu jelek. Igal apa nih paman? Baris. Oh, Aduh, baris. Bravo, silakan. Apa? Ibu balik Nabli. Senyum. Nah udah. Cepat pandai. Ah. Murid SD. Aduh. Yang menikah nabi. Kira aja pada kandu ini apa yang menikah? Paman. Yen kene dre saja dua paman ngorokang pianak lah suk semua pesan gelah. Pangkan nalit kan kenten ibune perlu ajin dia. Agen mudian. Kau Hah? Igal cara dijo tuh gitu. Apa itu? Apa kelajin, Pal? Apa ya lek? Sing dadi pragat igangsar apa ale kemu ya? Apa ya lek kamu. Weh. Sing tadi sementara kini nak sedang kene bapak sing tadi mati malu po. Tulah hidup rasanya dan gitu kena Makan ki bapak enak. Sementara kita maksudnya sementara. Nyen mati malu nyen hidup jeben gitu. Jangan kayak ibunya tuh pemekas jani sing tadi mau pitong wong dogen. Benyap seduk bahasa kengken penadine. Abet sih bajen cingigal nak kali. Dadwo lantas jani pangidang patut nuntut ilmu mesekolah rajin-rajin. Anak mulo suka tadi jelemo segitu. Tulah ci. Adaan bapoi suka. Oke. Borang senadi gitu kena dua. Dong nyaban adan anak muler ruwet. Maro kamu yang gitu. Bade kang nyatolan ke dini pragatan yang salang bobot nih. Lalalan mana nih? Kiwala dengan ini. Cara raus pekak ceneng ibusan. Di kondene ceneng belajar di sekolah subuh masih ceneng belajar ngigal. Kiwala pengidian ibu marep kapening ceneng. Mapan ceneng subet dua radane ne jani. Ada bebang ibu kapening ceneng. Kiwala melangang kon sing dadi langang ning. Mau pico bangkung. Bungkung. Dini malu ngajak pekak cenengi kalian ibu malunya. Sayang, iya namun tuh petekat ibune. Pemekas jani, apaan sih juru mana nakale? Kengken patut limakan pepelajaran. Apa gue nih gali-galane? Panglestari seni budaya. Sesidan banti tiangnya ngatur itu. Lalalan begini. Kira.
ngupo jiwa umbi-umbian. Napi yo pulih antuk mau boros. Wenten keker angin ulam. Makin telas hari sulame. Menjani kenapa mana ingin? Mau buru jo malih wawani. Serah malih. Nah yang gitu ambilang meslian masih pas gini. Mare rasa tis. Rasa tisnya sapu nampek roras di mana? Ya kita ambil lalu remeh. Nah, makin ten makte senjata. Biang ya nih. Jok timpuk dipun tumpar. Nah jadi kene. Kene itu gua kan nimpuk. Lan jadi Kukur. Si doang nimpuk. Nah, kita bareng-bareng. Nah, timpuk awanin. Nah, betul. Wah, ya. Mana kan? Tiang lah kedis dong. Iya. Mana? Lah kedis mana surat-suratnya? Iya. Kedis apa mau surat-surat? Dia kedis bisa nulis. Jani nama kejang pengada hak milik yang paten atau pengada yang putih pengawang-awang. Ngawang. Tiang nimpuk, tiang morosen bekena ulung dini. Bukti mana? Bukti ini kedis nih. Ini kedes pula nih. Naon nih kedes nih apa timpuk busan? Mendayan siapa bukti? Sesi timpuk kemudian ulung. Sesaat kedes kena timpuk doh. Men rago apa ha? Rago bisa nuduk kedes nih? Dini ulung. Apa ada ulung dini cang lahang? Mencang ulung dini? Di sini mah. Sini flut pencang lahang cia. Mungkin kita jelek jenang nih no. Adi ci kedes aci dua. Kene Duh hak saya kedek. ada kedai sebelum ada dan jenis nuduk sing nak jenis kena nyuang kengken Jadi juang. nama nuduk Melinci duduk cang juang cang. Kenyao. sinjangnya Cia jak cang ngomong. Iseng je cang nak menyamu aja ya. Menci barang juang cang ken kedua. Belet siapa cawe. Cek rebut kedis dong. Ora ase demen. Tuh, ini memen ukur dia, Bang. Ora ase. Pokoknya je kale, je tepuk. Je kale. Biar ngomongkan joh ni jangan berjalan. Kan? ijale ci Ije tepuk. jadi kini nah sing ngajacang ci apen ci menyamu ngajacang di pelangan menyamu nih lah di depan nyamu nih kalau kena ci ngajacang berbeda saja Ronaldo. Maksud sini kengken berbeda kengken. Berbeda pendapat ci ngajacang. Jadi Kang Ale bener-bener mesti jawab mati jawab hidup. Aja mulai. Yen di mati lah kengken. Di mati jemak apa mulai kengken nih? Nah boleh apa mulai? Biar mati biar hidup apa mulai? Cing ngajacang don. Langsung tulis cara cicing borosan. Alenya nih cuma nih manipuani. Ingatlah, hukum karma pala. Wajosan nyemak itu karma pala sakit nyemak itu. Cenat kau kedajak kencang. Dojeng rumah karma pala. Mana ada kita? Oke dong. Jalan. Jangan ngomong lidah kali nanti aja. Yang penting bakat. Nah, jangan.
ijah nggih. Tiang metakon. Menang. Do ngejar Gus, do ngejar. Dados wonten ngangge bungkung riye boleh. Iki ibun tiang icen iki. Sira pesehan ibune. Ki sareng mundhut nang ki sareng. Iya nih. Di dia ibu make. Ring pondok. Ring pondok. Tiang lakar melajang medagang, ngejani ajain maru tiang medagang. Mani puang, tiang nih kepekan meme nih jumah. Sampun angsu menia parindekane punika. Napi male ne mangke di tiang sampun makte sanganan. Pacang adol dagangane metro dagangane. Benar. Ne jajagino subo misi. Jajagipeng masih bemisi, buah-buahan mekejang masih suba misi. Mapan rerainan subo bumi ne jani. Nyenawang lais nyani ragu medagang di pekan. Mai sengalit jalan. Laku janilan kepekan laku pangliu anake nawang. Pangliu. Manipis. Oh, samilang gending-gending ya sing damilang megending sing nawang laku pengamen. Duh lebihan megending buduh orangnya. Jerau. Jenang jerone jelek ta mriki, Jang. Sing nanti nak ke. Nya orang jelek jenenge. Si jelek orang. Ono di paling bagus ta main. Oh, ini paling bagus. Do mulo dicudang ngoyong yang punget tanggungannya. Bini tengok itu tengok. Wah. Ini dagang nih. Woi. Jangan banyak kau bang makan. Saya tanggung jawab. Ini bos mirip nih bos. Ilidang panake. Pasek udang pasek gua beli nukan bosnya. Ini menteri pasar ini. Orang sugih Jang. Jadi gini nah. Saya kali awasi dagangnya itu. Belanja batak isin dagang, saya kadang. Jang melihat ciri-ciri dan identitas seseorang yang aneh gituin aneh hilang itu. Gitu nah. Oh, itu menteri pasar nih. Oh. Nih tukang apa nih? Ya, pengamen. Penyanyi. Pengamen. Oh. Yang megendeng butang lemas ayo Maya. Duh bulas-bulas. Bisa cang mati megendeng bisa. Butang lemah orang megendeng. Kau belanja lu makan lu makan. Makan. Iya. Bayar. Bayar ngedelar, bayar bekerja. Ayo, abang megendeng. Sing, heran dagang. Sabuk dagangnya caruk pelangi kok. Bisa megendeng? Bisa. Gendeng kok. Ah, gendeng. Nyanyi. Ceneng nyanyi ya nih ceneng. Berapa dibayar? Bapak Menteri Pasar. Aku belum kaya pekat nih. Beliau aja anak di pekat. Ada ngadap angso. Angso tuh. Angso bedak. Apa tuh? Sing nawang anu. Apa? Jerapah. Ini bagus jerapah. Jadi. Sar. Camat takon deh. Apa nih? Oh, takon. Nu ya ada pabrik jelemo kene ya. Nih takon. Gini. Takon aduh. Ih, konyangan jelek. Rago ke bagus tuh. Saya jelek. Wih, no jelek, ne bien jelek. Ne bien. Ini cuma. Kadang jam misi apam non. Apa ade? Cuma ni misi apam. Barak tuh. Ih. Cai jelema sakit biri-biri cie. Nah, catimpal kan cia. Sakit biri-biri. Di Pangawang aman ada jelema jelek-jelek ini uli bangli mah. Ini jelema salah cetak nih. Oh, salah cetak. Cap
capne cap 99 nih. Diolas nah. Oh. De wo ganga penyetaan nih. Cang pesen dulu. Kadang cibat aku, Cang. Sing yen kene jeneng. Jeneng lemone Cina lemo sung nih. Weh, nih pekan nih. Ah. Nih, mau belanja apa kita nih? Saya Maya. Hah? Sekat, kan? Yang bener. Bah, bensin solar mama, Bang. Jangan Maya. Ini, kan. Ngamet. Aduh penyetakannya Nune. Nah. Apa orang situ? Penyetakan Dagang. Lu, dagang tenang. Dagang tenang. Duduk. Tenang. Apa tenang? Udah. Biasa. Enggak. Tiangnya Pak, bantri pasar apa nih teko? Enggak. Ya. Ya. Ada penyetakan ini saya nenenan. Saya ngerti gelang nih. Nih maro. Raja uli angin ribut nih gelang lah panasnya. Oh. Raja nih, yang bong orang dua gong gede, 5 tali manupah. Kalau bisa ada nanya, yang orang cepuk 5 tali, Bang Peno dasar tali. Apa pes? Bang Limo selai. Bes ngabo? Sing. Iya ngelah. Ning bagus. Sing sedang sengen namang lemah gitu. Jadi ini pekan nih. Nih pekan iki. Cingaang. Cengot ang cening. Ya ambot ang ning. Alon-alon ning, alon-alon. Nih maro gaya penyanyi. Apa penyanyi? Yang ada jelema kene jelema salah cetakan nih. Apa yang salah cetakan namon nih madan cincin kita mani nah. Paling cai ya kuluk peking ya. Dia nyampe nan. Neman lume palung 5 meter mau keser. Ini artinya S3 nih. Kayak tuh. Stroke, sedu. Donen karuan ane gelem mati. Pasti jono ane mati sing hidup. Apa kan ya? Anak gelang nih. Putra nih. Nih gelang lah panaknya jadi kayak ajak gelang. Tadi bagusan putra nih kan aja nih. Makin ke pasar aja putra nih. Selanang. Biar serendang. Cen ada bayu apa deh? Macam metu masan niki kantor dan sanganane. Nah. Pasti bidane boleh imunisasi nih. Ada gitu. Boleh nyuntik nih. Sing beluung suntik. Nih Cen. Kau Nih Cen. Tuh. dan kau. Nih. Nyen cening. Tijang duwe piana. Sekan. Sengengken. Pangungnya beleh lakarnya. Pasti jajo ngolong-ngolong. Bos ranang seneng sengengken. Dia palat jenasen. Iki napiken. Nyen kengken tuh jening. Asane parek niku nggih. Nicen tuh. Saya ajak dua niku. Ya apa? Bini mau kuli. Ayo. Oh mesti ya tadi kuli di nih ya. Ya kerang tukang sapu, tukang tawang, suat di secada di tukang sapu. Ya dari tukang cacat dan tukang sapu. Sapu jatuh di sapu. Bung ya dari GM. Ulat nih yuk ngoten ngorang kan sini kalau di GM. GM apa tuh? Jero mangkung. Kadang general manager. Nanjak jero mangkung.
Juk ngai gen singkat dan panak gelane. Mangga niki nak tukang ngamen niki. Nih, Ngamen tiang ngamen. man kuli itu sing bisa mudah gini ya saja nih. Puniki kendan pepas. Ngamen apa ngamain? Sing pangaya Selalu penting ngomong cing remat. ngaman. Yang gitu lan balu. Ini pengamen nih. Ngamen puniki pengamen. Iya, pengamen. Ngamen. Nek ngamennya yang ngaman. Bayan gitu lu kan. Satu lagu kudu gelah maya. Kat di tiang maya. Aduh nih. Ada di tiang maya. Artin nih aduh nak nih sukihin kan. Di tiang dan suge. Mudah bani maya. KKN dom jam kejangan. Satu lagu selain kali. Udah. Udah kebaya. Pang bayan maya pang bede inglah. Satu lagu 1 miliar gitu nah. Pengen ngaleng liu Dia aja ada pipes. Ya, Bang yo. korupsi. Ini jek panak gelajak nguruk kan nih jek. Ini bisa mengeneng, Yang Nah, besone bisa. nyalane dengan lakar ane ngamen nyalakan megending kan mau bayar kan nyalane kata. Nah kalau bayar, nah megending baru megending. Ini kan Woi, ini ajen sebang sih lemah kelaman bisa megending sih. Iya. Nih, Kuda apa nih Maya? ih, aji kuda satu lagu, kebayar, ingat bayar. Tak sekat. Wah, setak seket. Bos mudah kau ganyaan setak seket. Kuda. Kerebelah nah. hayang belok panak gelah. Jek sing Kata sekat nih kan 250. Nih kalau megending Injil puniki pianak bijang pacang megending ngamen. apa kalau megending masih? Nggih. Jangan dados duet nggih. Tadi. Sireun Mika jadi. Wesne domnyin, dompesne jangoyong. Cise mah kena yang duet duet. di jangan leh kene bian. Kan ada celemek. Mangapal, Dungan batu makan. Mu di tu. yang duet aja panak cangan sing tadi pok. Harus joh atur jarak. Atur jarak. Oh. Nah. Ini Mungkin tadi kira. Masa me besek kan luang kene jak dua. bos dua dah. Apa dua nene becek nene. Si tadi ngusut-ngusut. Ibu ke bos. Ini kan nak bayau pang-pas. Weh, agat ya. Berarti Nuri nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi. Dia dapat duit banyak. Ya. Oh, dak bisa ngomong Bali. Tidak bisa omong Bali. Tes kan men. Dulu make Bisa ngetes. Tes. Tes. Nih tes. Men tes ya tes. Apa? Masuknya ini masuk. Panas yang sakit tes. Ini ternyata ini dia penyanyi yang sudah berpengalaman. Nah, bagus. Karena caranya megang mic lain. Oke. Dia megang mic tadi kan begini. Yang penyanyi marah-marah nak kini di sini. Nyanya nu. Yang dia kan jak gemal lagi. Ya. Bisa.